Hello kanam mi pite ho zo se kaza naw le ka ngai lut naw chibai ke ka hile thangmin lal ka hi in tuni disim 21st September 2023 New Delhi Jantar Mantar Muna peace protest u now sises New Delhi faram New Delhi makain en anomina hi chu lam kai ho dei sa na la pat sa na zalin program lam kaya kana pangin thin ni observe ka bol mi pi ho koma ka share no mina hi akhat na chun participation thu hi I het diwa dei chu New Delhi a hi protest ki bol de ting le lam kai hon tha le jung lu da sum le pai lu da imomo to mo net nemo don mo liwa hi heile uwa permission ala uwa protest hi organize ki bole ti hi I het divin ka dei se achu ti ale IPG achu ipon thi lo hi den akhat na frontline hi in ko so pi ho kan thina le ha sat na thisan aphal ngama om na ho thisan aphal ho gen the ha san na tu ho hi jo zo se hi isumil ta ve ti ki chen ta na ki muna hi azi chu tu nya hi tabang platform ki loi do ta iti manipulatable thilo ham email mate win bon zo se na dinga amho narrative hoina dinga muntin gamtin platform adal waila itidana hitabanga hi platform ikido hi ihon utilizable lo ham line at le na hi henge participation chol ho ma jong lam kai hon introspect abol dia ka dei chu IPG hidem weekend hi target bol thai ham Saturday ahi lawai jong le weekdays a ki bol ta jong le IPG a ki bol ham IPG a ki target ham chini ho hi hi information dissemination mi pi educate ki bol thaile ijan game khan participation hoi thei dem ti hi gin cha na len ta kanei ja chu kain share hi ani na ka sei nom chu hi nomenclature thu hi in khat veile jo united ake form in Mizoram lam kai jong inei ta fin amona sei na abachun Mizoram le ewa Manipura chin ko ki mizo chate ke he to na ding link bridge hi bove ativen existing nomenclature hi disturb ki bolo de ti na save ahin la we started seeing hi nomenclature hi mun chom choma ang ki man jong men hi ja achu mi pi hi impacted hi tu ni ta banga chu participation hoi zo lo hi dem chumi gel kho divin ka dei sa na hi ala ka sei nom be chu biam de la ke hi cookie die hard cookie fanatic jong ka hi nai sai poi I'm okay with any nomenclature any name China ka chi ting le min chin 18 Manipura kom le min kuki 18 Mizoram ka chi le min mizo 80 ale tunin jong ivet ai le international media both broadcasting print media chele national both broadcasting and print media parliament UK parliament United Nations Human Rights Commission 54th session ge jong min e ho hi kuki meitei cookies tia hi Manipur context to tu chung violence context ai he rahi achu tia hi le itidana hi e ho hi tu ne chana hi cookie embraceable thilo he de henge interest in eve interest za chom in even respect ka bole ahin igel diwa ka dei chu iso piu lam kai ho jomi apat hian lang marte apat hian lang atha do te apat hi jong le aku ki hi e ho context tu ta di hin embrace ki bol the han lang ki ding khom the han lang mi pi hi international platform he ta memorandum summit na he ta mi confuse sa ta lo hela phate cha ki chen ta hi chi acha bi ai bol imanova e ho emancipation adinga hi iman thiu hi lehin e hap nau hi dam ti gin cha na len ta zo kanai ja hi kan share hi henge seidinga chu nomenclature hi su to dinga mala unity po do ding tiu hin chichu hi lo dinga hi unity first by default as a unity hi ngai hin problem ji aju violence ji aju unity hi ngai hin nomenclature chu solution i mu ting jong le idei de ki sa theu hi tun jong su group le government of India khona jong cookie mina ki ho hi aji chu cookie history distinct hoi ta in context of Manipur ne hi ji aju hi chi chabin mangutin embrace bol han inom na sang awas I ha no hi dem tia chu
tuni context to kisaya chu kahin kai mana ka sei hin ka sei khilum kha jong le ki ngai da mai den ka sei kha om le mi pi te machala neu hitin pathine phathei bu pi taw han ka ki pa